6-man and 3rd women inter-school football league championship trophy angdung kiti kapathu pon dilai kese headbrandsman chipater pi ponsi kidamtang phaikunia chiklo niphai khri cr ni pen dilai pathua klamlong inter-school football league kapathu pangchaim ponsi pini matijon niphai hini ani anke angdung kiti pathu pono lebang sukapathu kebado ponalo pinso pen cap schooladum chipadidun na pen arloso pen troxy schooladum chipadidun tilo lebangso kapathu ponalo dilai school pen hiripia hawar schoolang bong school tumsi chipati ponbom bangbom si pini angdung kiti anke pinso pen dilai high school pen cleared up english high school lang bong si patu chipopono dilai high school atom ke theksera jok 2:0 goal pen cleared up english high school aphan parim pono lepen hapu arloso atom lake st thomas school pen dilai government mi school atom angbong si chipopono bonta full time patu era phita pupu school atom sitami goal che thapon un edelo aphi try breaker pensi dilai government mi school atom 3 goal laben st thomas school atom 1 goal chipalong ponsi dilai government mi school atom si chipahe pono ke hai anonge discipline team best defender best goalkeeper best scorer lapen for example individual anong e high huistame kachitong dun aluhi atom ariteng pensi pajir pon lebangso ke patwa mailong aluhi sarpuaman pen kasa kongchunbang pangkas teron jophalu pen kasa football secretary horen ingti ksa maipu thansing timo ksa organizing secretary david phangcho nihang donsri kcs hawaramai maipu to seswar tera ksa bokajan regional committee chunbang nobin rongpi dilai youth club amaipu dilai sports association chunbang lapen school athan mangatum pen chenglok pinangan kethegiringatum chitong dunsi ingsamjin pen pachun pono hidipi pen wilson petty reports Kirby Daily News Apansi nalitin mate herangke bitung doan aphantanili kachuro pajirlo ni nalitin apo kimi dagnes tong thepo nilitum football hin punoi bare football dat kali ke pathu tarong no hin punoi napen kapre apek lo charli mati literary event sami kidamtang sami dekhan mom lo napen pining thota pathu nat amo ken kampiyon konsi 6 la pen third inter school football league tidia ban kon pining ase kan thue ken ken pan same padu kon aso khala ban da same ke pining mai ne program no ke cheng si bang ke ni li ni kan mai ni be stame la punon ko bom ni dung nai do dung sa tum se founder eklo idum dilai ke se head basalang alang ke mai figure ni lo exposition ni lo alang tum se founder lo so inter school football league championship at bb bang sekarang kita mulai coba pula, kita kan pun kan bisa ceng gitu. Coba pula lang bahasa ni. Tapi ini tu mage anon apa yang kun, abi ke wantu asa balo, ini mage yang kok shopping suatu, tapi ketom, asal itu. Asal asal long mage, nasimet bangke, apa sih bang school tu manda curowek nih sih, ati alang itu kapathu kasar lihat kali kapathu kali akan kamsi yor nahi po athi pi enten sila tum teme dak dilai an hiti pen chenglok school doane wian apa sami dak dilai doane wian school sami la dak dilai pathu aklam longan kewang pen aso in school dikelong nangadun pen chapati dun thekpot school doane wian atu manta mate nilum choro papik lo aso inter school long nang competition long part nang edun thekpot first tame pachurang tung mangi duthulang nitum dilai hawar long social claim bang kuduan atum bhan nitum chorowek nji athe nitum so pathu na long politician atum long samin duma kirat thang nam de pin bang alang tum nang rap der join ni nitum thang nam joklot kon ge alang tum rap der join ni sila so tournament man nitum pachu ponong lo alang nitum social worker sponsor tum han bhan chorowek lo nitum ning klong na choro perfect lo alang tum kema tha bang ni tum bang ge angkang thik pi apen kadu wina chiram na chitodun buldi nitum bang ge dilai det kali kapre hawar sami made kipidam gangtung pas sami pangrom poning tung ati pathu hin charli hin ge dilai thek det atum thek rong ni pugali kui tum thek rong ni pugali
ni tum jakong horang do la pen bidi sore nang pidun na jakong horang sharap do putin tum ge kaddu go wekar biang long aso asing tang room pen kachi pachi ni siroi pen cheng lok la competition amu asing chura mo anu tum klem bon tum kama phado bangso la bangso school league asan ani tum kidipon bangso kidipon ala main aim and objective sangai tum kidipon ni tum main and objective sa bang la pelo school tumang bong kachi chini ta dopo ke pathu parong lo bote la dai si lo first tame no alom awe tum ge drugs ke chopen tame do pilo la pen tame pathu na daning parum pe sabo hupen da chipa yong theki ma la dai sia ke mang lo first tame ni arong me la mang la pulo pining indeng truck la pen deng thoman sor so semen so tum ke pathu lo ni tum thek ponong lo dak ahin hin men ke bang school tum discipline kon ma do avi samil ni tum thek ponong lo first tame teachers dian tum kon cooperation do mas tame tum by the concept and sami thek bolong lo kuan school tum kuan si cooperation ki tuma student tum teachers tum interaction ang bong sami kuan tuma halo apen apis sami nili dak beni awareness bang pintung la pathu dak pen sami pathu ta tum do pilo prang tum sami alpen penang lo te tum pinan piso en kop do kop tami do aso product sami ni tum aso kim pathu ben sami tum awareness sami isi ki bi pol sami tum kinang ko la ka